Yes. Twongeye kubasuhuza mwebwe mukurikiye YouTube channel Musinga TV. Nkuko mubibona dufite umuntu twasuye asanzwe ari umukinnyi wacu kuri iyi chaîne yacu ya YouTube. Tukaba tumusanze mu rugo nkuko mubibona arasa n'ufite ahantu avuye. Muzeye waramutse neza? Mwaramutse. Asubu ni mwaramutse saa sita bavuga mwaramutse. Ni mwiriwe. Nakunze imirimo myinshi. Ese ubu muro murahinga iki muri iyi minsi? Ubu tuvuye kubagarira amateke no guharura mu nsina. Uzashingirira n'amashu. Uduhigaye n'amashu maremare uzari inyanya twahinze ndende. Zishingirirwa twahinze imbuto nyinshi. Abatakuzi yitwa nde? Bagirwa Pierre uri umukinnyi wacu ukina byinshi, wakinnye umurizo w'inkende, ukina n'izindi zirimo ejo heza, none aka kanya urategurirwa gukina izindi episode uzi icyo ari cyo? Reka ni ururimi rw'uruzungu se ndarumenya. Uravuga episode twumve. Episode cyangwa se season, ama-season. Wari ururimi rwo kuja mu bihanga. Okay, nyuma yuko rero uzakina izo episode cyangwa se ama-season, abantu nizera ko bazabikunda. Ubundi ufite imyaka ingahe? Ndi uwake. Navutse muri 62. Ubwo mfite ingahera abazi gusoma no gutera. Turaza kuyibara. Muzeye rero reka nkubaze, turi mu mwaka wa 2023, umwaka utaha hari igikorwa gikomeye mu gihugu, igikorwa cyo gutora perezida wa Repubulika. Tuzatora nde? Tuzatora ninde se? Paul Kagame. Nati yamamaza. Yamamaza, tuzamubwira yamamaza. Muzamubwira yamamaza. Twa ari we dukunda se. None se reka nkubaze, ni iki umusaba mbere yuko yamamaza ukavuga uti giye niyemera kunkorera iki kintu koko nzamutora byanze bikunze? Ni iki ubona yaba atarakoze aho utuye cyangwa se ahandi hose ku buryo uvuga uti iki kintu nagikora nge ndaba mugize umukandida ku buryo budakuka? Yakoze ni byinshi. Dufite girinka. Kagira neza ubudehe. Kaburimbo ku rusozi irahari. Hano dushaka umuhanda nyamugari. Dushonga. Ukazagenda ukagera hehe? Ajya bahiterera yarugurura. Umuhanda niwo mukeneye hano muri aka gace kanyu? Niwo dukeneye. Muri aka karere. Amavuriro turayafite, centre de santé mu kagari turayifite. Amashanyarazi turayafite. Ibyo tudafite ni n'amashuri. Ibijyanye na mituweli. Ndetse mituweli ko tuyitanga ku gihe. Ikintu mubura n'umuhanda gusa. Uwo muhanda wawe duhano muri Kazizi twaba dufite iterambere hadi. Ndizera yuko niyo waba utaraboneka se byatuma udatora umuntu. Ibyo niba warahawe byinshi, icyo kimwe cyatuma udatora umuntu ngo akomeze akuyobore. Oya. Ibyo byose bitari byanaboneka yari perezida, nturi yaguma akaba perezida. Ese turi kumurwanya ko ari mu perezida wacu. Yumva nta hatatujize, nta hatadukuye. Nese ubu niyamamaje nanjye nawe akiyamamaza, ubu ntiwantora ko turi inshuti tuziranye? Yewe hari ahantu rero, hari ahantu ibintu bidakunda. Rero se twagutora nka perezida nde? Perezida jewe. Ariko rero bitewe n'amashuri yawe yagiye twagushora, muzagende muhangane. Ubwo nutsindwa uzatsindwa, nutsinda uzatsindwa. Kuki ubanje gutsindwa? Abakirana ari babiri, umwe abaherekeje undi. Nutsindwa uzatsindwa, nutsinda uzatsinda. Ariko nta mwahangana gusumbya amajwi. Yadukoreye byiza byinshi. Aha. Ngo igikumwe bagishyira he? Iyo bagiye mugiye gutora? Kwifotoye. Kwifotoye cyane ku gipfunsi. Rero siyo fotoye si igipfunsi. Ku gipfunsi. Ngaho ragura twumva azagira ngahe kwijana? Yewe sinakwende yabara umubare yose naye.